अहानबदा मरुइबा पाव कबुई फुरुप के ख्वाइदगी चौबा कुमहै गा स्टेट की थाकता CSO चिंगबा कया यावना कैसामथोंग कबुई खुंदा चिंगलेमना हौदोखरे। जनवरी 19 कुकी टेरोरिस्ट मिहाथिन हाथपीखिबा मैतै मिचम मरीगी थवाई याउद्रबा हक्चांगसिंगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोंगनबा रिम्स की मोक्तगी निंगथौखोंग खा खुनौ तमना पुथखरे। अमदी हयेंग कंगलादा अरामबाई टेंगोल चंगहंदनबा सेक्युरिटी की अकनबा जक्सिन थौरांग लखोटखरे। कंगला की गेट मरी मक सेक्युरिटी फोर्स ना पुंगकोय कोयना ngangnaba ऑर्डर थोखरे। नॉर्थ विंडो की नुंगथल की मणिपुरी पाव मिदेंग ताबिरी बसिंगबु मनिकासना समना तराम नोक्चरे हौजिक पाव संदोंगना पिचरे। चही खुदेंगी पांगथोक्तुना लाकपा कबुई फुरुप की गा कुमाई स्टेट की थाकता स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो हाइबा थीमदा कबुई यूनियन मणिपुर ना सिंदुना कैसामथोंग कबुई काइलोंगदा हौदोखरे। हौदोपगी थोरमदुदा मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA थोंगाम सांटीना अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबगा लोइनना कबुई कस्टमरी काउंसिल की प्रेसिडेंट 𝐁𝐫𝐲𝐚 कबुई मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की रिटायर्ड प्रोफेसर 𝐁𝐄𝐰𝐬 मैतै लिपुन की थौबुरल एम प्रमोद यावना लमदम असिगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुचिंगबा कयासु थोरम अदुदा सरुक याखि। थोरम अदुगा मरी लेनेना MLA थोंगाम सांटीना हाई हौखिबा मोइरांगी पुवारी सिंगदा मैतैगा कबुईगा तना थानबा यादबा कया लेरे। मोइरांग कंगलेरो की मतमदा खंबाबु समु कोंगेट थुदुना हातनाबा होटनरंबदा मैतै माइबा सिंगना येंगबा ngamkhide। मतम अदुदा थांगजिंगजिंगदा लेबा कबुई सलांग माइबा कौदुना सलांग माइबा खंबागी थवाइमी कौदुना खंबागी थवाइ कनखिबगी वारी लेरे। मसिगी सुमथक्ता मैतै निंगथौगी लेंगाकलोन खुदिंगमक्ता लाइटिनगी ओइबा मतेंग पांगलक्तुना लाखि। असिगुंबा अचेतपा मरी लेरिबा कया असि हौजुकी मिरोलना निंगसिंगबा तंगाई फदे। कबुई सलांग माइबकी खुबम मांगदना थमनबसु अखोइ पुना होटनामिनसि लोनना इसागी कल्चर आइडेंटिटी हाइबसि इसाना ngakchagadaबनी मतम अदुतता मितोमना हेंजिनबा ngamloi हाइबना हाइना MLA सांटीना फोंदोखि। थौरम अदुगा मरी लेनना कबुई यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट डॉक्टर �K𝐻 हाई फुरुप अमा मियोइबा मा चाकवाथनबा हाइबसि फुरुप अदुगी कल्चर ngakpa ख्वाइदगी मरु ओइ गांगाई हाइबसि कबुई फुरुप की ओइना यामना मरु ओइबा कुमहै अमनी। कुमहै असिना कबुई फुरुप की चना कांगलो लाइनिंग लाइशोन मियामदा सक्ताक्लिबने। असिगुंबा नुमित असना लाकपगा लमदम असिदा लेमिनरिबा यलहौमी खुदिमक नुसी चानाबा अखोइ अमतनी खंदुना हिंगमिनसि हाइना डॉक्टर �K𝐻 अपील तौखि। गंगाई कुमाई आहान बावैना वाक्सिंगे त्राहुंदोनी पानमदा चही गुमदिंग तौरे मनि तौरक पछिना अखोइगी कबोइगी नाट इपा इपु लाई ओखिबना सेमिरंबा लाइगी हक्तक्ता लेमिनारगा मियोइबा अमा ओइदुना लाई फतबसिंगना ओटनैबदा मी कयामुक सिखिबदगी इमा रैमरेन कमिटेरोन हायरदि टिंपु लिंसुनंगी नुपीना पाउदम लपदगे सुमाइना तऊ मसीदी नखोई कबोई सिंगी नाट के ओइबा लेहौरगदबनी मीना लौबा अतेन लौबा यारोय हाइबदगी मैबा चिंगलगा खंगचू हाइबा पखंग फांग ममांग जायुंग अता मैबुन अचौबा थागतुना मै असिंगबुना तऊ नुमनांग सु तऊ हाइबगी वारी हसिना लई अदुना मै चिंगबा हाइबसे मरु ओइबा मदुगी मै चिंगथोपगी वारी नत्ते मसीदी फटबा लाइ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯟꯅꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯪꯉꯥꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤꯅ ꯒꯪꯉꯥꯏ spread love everywhere you go ꯆꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯀꯕꯨꯏ ꯒꯪꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯈꯥ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ-ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯆꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯍꯤ 68 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯅꯣꯀꯨꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯃꯅꯤꯇꯣꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯍꯤ 32 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯆꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 58 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯕꯥꯕꯨ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯅꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯍꯤ 90 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯠ ꯗ ꯕ꯭ꯔꯨꯇꯦꯜ ꯀꯤलिꯡ ꯑꯣꯐ 4 innocent farmers by Kuki narco terrorist ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯣꯔꯒꯇꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯈꯥ ꯈꯨꯅꯧ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯃꯔꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯊꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯗꯦꯕꯗꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 19ꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯈꯥ ꯈꯨꯅꯧꯗꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯔ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯔꯒꯇꯒꯤ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯈꯥ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯜꯂꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 19 ꯊꯧꯒꯜꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯔꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝꯅ ꯑꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯝꯃꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ January tang taraga nipan waksingi nipani hanba shawol sen numita laiba tiraga thudo dama pama chayaw namakhoy mali namakukti milityan sinna iwat pina wat pina iwat pina tokina Arambai Tengkolna Manipurda thokliba irang asigi matangda lamdam asigi MLA Minister Singh Kanglada hayeng ayu pung 10 unanaba matam thariba asida
Arambai Tengol ki mioi sing khulai paiduna Kangla manungda changlakpa yabagi oithokpa leibana hayeng asi Kangla manungda Arambai Tengol ki mioi sing changhandanaba akanba security ki thorang lokhatpa hokhrei hayeng Republic Day gi full dress rehearsal pangthoknaba Kangla gi akoibata leiba Imphal manunggi lambi amatada lannai amadi passenger puba gari amata changhandanaba ngarang Home Department na order thokhrabani ngasidagi hauna Assam Rifles ki troops sing amasung makhoi gi Casper gari sing lonana Manipur Police ki masing yamlaba personal sing na Imphal City gi changfam maru oiba lambi singi margin khudingda deploy toba hokhrei Marak asida lenga Imphal West District Police ki SP na thokhiba order amaki matung ina nongpok thong manakta Kangla manungda City Police ki Inspector M Rosan sing na luchingba team na ngak sena ba khangan khrei Kangla gi kha thangba santhong dana Imphal Police ki officer anina luchingba police ki team amadi CRPM na ngak sen gani says Adani Mau MPS na luchingduna amadi additional SP Thingbaijam Lakshmi Devi na escort tawduna amasung Imphal Police Station ki OC ke Abijina in charge oiduna yengsin gani Kangla ki nomchup thangba sanathong gi oina Khoshnam Sarma Devi MPS ki midyang makhada additional SP ki H Robinson amadi City Police Station ki OCS Guikan Thangal na in charge oiduna ngakane Kangla gi awang thangba sanathong dana Victoria Yengkhom MPS ki midyang makhada Imphal West ki additional SPM Amit Singalonina Inspector MD Jahir Sahana in charge oiduna ngaksen khane lonana Kangla gi nongpok thangba amadi awang thangba sanathong dana Commando team kalonina Wangoi Police Station ki OC ke Buddha Chandra Khumana in charge oiduna ngaksena ba SP gi order asna khanghali Lamphel Patalaiba Kendra Vidyalaya No. 1 gi school campus cha pariksa pe charcha gi manung chana mahiroi singi oiba layekpa changdamnabagi thoram ama pangthokhrei thoram aduda judge oina painting department ki lecture oinam Tijen Haubam Debaberta applied art department ki lecture Kongkham Dilip Kumar amasung Kendra Vidyalaya No. 1 gi principal Bishwanath Namaramsu Sargyake Union Ministry of Education Government of India gi pauktak matung ina India ki Prime Minister Narendra Modi na iba the mantras haiba larik adudagi mapung oiba thim da pangthokpani layekpa changdamnabagi thoram aduda tongan ba school singdagi lakpa mahiroi chama henbana athoi ahen tanaba aduda sargyaki Lion Club International District 322D gi makhada laiba Lions Club Kakching Greater na Jiban Hospital Kakching ka kusam naraga ngarang indoor stadium Kakching Wari Kongoi Community Hall amasung All Age Home Kakching gi relief camp singda diabetes detection camp sing mathang oina pangthokhrei Knock out diabetes haiba hiramda pangthokhiba diabetes detection camp sing aduda relief camp ahum asida leiba mioi mari furam blood sugar level amadi blood pressure check tawkhe ngasigi camp sing aduda Lions Club of Kakching Greater gi President Naurem Nomita Devi Secretary Nomaitem Sunita ate member sing sargyaki Masagi leita laira na maram oiraga sing chanba chatpada kukim ne dancing na tamthin halpi khraba tera khong makha lekai hauktak tagi victim singi imung manungda amadi khungak pa chatpada kuki terrorist ngi khuta laikhidraba thiam konchina gi manoranjan gi imungda ngarang laisang them apunba lupna koina chatuna angamba chana thakna ba mateng kya pangduna imung manung gi awabada sargya khrei laisang them apunba luki convener El Suresh amadi secretary oinam ibo pishona luchungduna chakhiba Tengbang khongchut aduna iraibak ifurup asibukanana bohana biri bapumna makta laisang them apun baluki maikaidigi ngamliba makhai mateng pangkhigani haina phongdoraki Hozik paugi marthana temba break amatang lominasi Welcome you all to UNACO School Channel, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur No. 1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko loina de hingliba sing thama gi manungda control to bangamle urea creatinine wangbasu thama gi manungda hanthaba ngamle khong hamba nungai tebasu numit manga ni gi manungda fahan bangamle bile sabadi nungsan nabasu chama de chama fahan bangamle cholesterol wangba numit kunida normal oi bangamle bp wangbasu thama gi manungda normal oi bangamle fatty liver oi basu thama gi manungda fagat han bangamle pumnamak natural oiba hidak makhalna laing jabani hakchang da sokadaba side effect amata laite makha ta na hidak chabagi mathau su tararoi hena kupa parol gi damak ngasimak
Lengsingbirau, Diabetes Hospital, Soibam Leikai, Ayampali Road, opposite Karkinos Jennings Hospital, Porompat, Imphal East, near Punjab National Bank. Introducing a newbie challenge at 𝐿𝐶𝐤𝐸. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle, sense of wellness and helping behaviors, develop etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited seats, so grab the opportunity. We also provide specialized classes on main topics like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact 𝐿𝐶𝐤𝐸, second floor, Gypsy Building, More Market, Palma Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947. Break matungda mayambu amuka na taram nokchari makadaba pausing pichari. Manipuri Youth Front of Assam NYFA gi luchingba singna handak APSC da mai paklaklaba singbu taram na okre. NYFA General Headquarter ki President Thangjam Brojer na luchingba mihut sing aduna Silchar Berak halki oinam Anindita Singha Assistant Account Officer apokpa oinam Amorendra Singha mahakna khalakpada lengyan yanduna pungning thawatke. Mathangda Embri Kamjit Khumancha ACS rank 42 apokpa maiba Manglemba Singha apokpi Jyotisna Rani Singha Mongolpur Hosina Silchar Terapur da leiba mayumda chatunai kai khumnake. Poilapulgi Mausumi Barman ACS rank 65 Mapuroiba Amit Barman apokpi Manorama Barmanda ikai khumnaba utki. Mathangda Ningombam Ranabir Singha ACS rank 62 apokpa Ningombam Lokeshwar Singha apokpi Ningombam Ongbi Meraton Biki Yum Singarbon maning lekai da chatuna ikai khumna ba utki ngasigi thorm aduda NYFA gi Secretary General Tampak Mayum Salaudin NYFA gi Chief Advisor Seram Herajitsu Saryaki Hokeba me ahum dagi kuki singna chatharakli balan sina Manipur da maru oina maitai da chawna chaifu ama piri chada nauda sandokadaba maitai kya hatpana kangkhong chaiduna husik leiri Masi Manipur gi manungda Bisnupur district na hena chawna chaitheng piri ngasi su tangta ba ma leitriba sigi matangda ngasi Bisnupur da amadi masigi akoiba ki apunba loop ama oiriba Bal na sinduna pau gi mifam ama pangthokhrei mifam aduda democracy chatpa leibakta lengak na micham miyam amadi lanthung ngakpa ngamdaba haibadu hojik Manipur da oire lonina Republic Day gi thoram pangthokadoriba tha asida tangkak anirak thokna district asida mapa machayaw na mafam anida tamthin halpikhrei maram aduna miyam gi mihutna lengak chaba ningtamlaba leibak asida micham miyam kanba ngak senba ningtamna leiba fangdrabani na kumsi chahi asidi Republic Day gi thoram sarukyararoi haina VAAL gi President L Devachana Fongdokhrei maang na hai thawong asi lengakta singna banate leibak miyam na pendaba kangauna na leiriba tangta daba kya asi yenglaga VAL na munna khangnaraba matung lorakpa firep ni hainusu makhataki 𝐿𝐶𝐤𝐸 militants na satharakpa proxy war manba asigundaba lanjang asina maram oiraga Manipur gi konak asim khudimaka tariba kogi indigenous people sing Edi Purup Kanglup kaya Kudimak Naku inana amadi haktiang nana ang papangbawa ba mayok nadi Hariba Manipur da tariba dum laba Purup nyam sidi manungda Maitei hariba Purup asida haktiang nana landa asi sangsilak na maram uerganda Maitei misam kaya ama Tawai pikamna kre Sinmi kaya ama Tawai mang kre Aduga Manipur State Force ki Adugum laba Senaw kaya ama Tawai na pikamna kre Asigum laba mayek sengdaba Purup amada atamnana genocide mongda Purup amabu mutlasnu haibagi matagong madugi sadana uda puthokadoriba mapungoiba nupa haibajasi hatu oge haibagi matagong changsal iba sundaba lana sinamaram bertanda iramda Manipur asi kangkhong chaire thamapan phajilaklaba si phawbada iramda masida tandu leitaba pagi wapam udri Thobal Ketri Lekai Machinda Leiba Bright Foundation School gi tara mangarak suba chahi gi numit amadi tongan ba award singen thopagi thoram ngase school aduki campus ta mahire singa pangtokpa makhal mathel gi thoram kya galunna pangtokhrei
School adugi chairman ka MT 𝐂𝐲𝐸𝐬 karigidamak chahigi numit haiba thoram pangthoklibano haibagi matangda nunggi oiba warol thamladun hai thoram asi academic session ama loisilokpaki matam asida chahi khudingi school aduda tamliba mahairresingna makhoi tamkhiba tawkhiba makhoigi performance sing talent sing adu sakhangnaba oina chahigi numit asi pangthokpani thoram aduda school aduda pre nursery digi class 10 fawbaki manungda tamliba punna mahairei chanipan henba khudingmak amata chithadana ngasigi chahigi thoram asida sarv yahali haike school aduna lairik khaltana natana skill development arts and culture lamda jagoi isai layekpa sana khonaba amadi storytelling na chungba tongan ba changdamna ba kya sinduna mahairei singbu mana haina jaba lambida chakhina basu honari haike thoramgi athoiba mitungi warolda 𝐁𝐸𝐬 thobal Anil Kumarna Bright Foundation School da mahairoi sing sembada lauriba thaudang sing school adugi mahairoi sing na state amadi district ki thakta pangtokpa changdamna basingda makok mathang tarakpa amadi mahairoi sing na utkiba haithoi sing thoiba sing adubu thagaladuna tungda su hena mai pangna chawna sinbang amba oirasanu haina yaifa paujol pk maangna high stakeholder ama oina office te leirabasu government school amasung private school haiba leitana aikhoi pumnamak mahairoi sembada amatane mapa singna su mahairoi singi matamgi achievement sing adu kupna yengsinduna hotnabiu oja singna su mahairei singbu macha manaugumna nungshina yengsin biduna takpi tambiu aduga mahairei singna su ojana takpasi ningthina munna tasinduna matam likna sijinaduna discipline laina kana hotnabagi mathau tai haiki hauzik oshilakpada maroiba pausing amuna pijari ꯀꯕꯨꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ CSO ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 19ꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯍꯥꯠꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯆꯝ 4ꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯔꯒꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯈꯥ ꯈꯨꯅꯧꯇꯝꯅ ꯄꯨꯊꯈ꯭ꯔꯦ amadi hayeng Kanglada Arambai Tengol changhandanaba security gi akanba chaksin thorang lokhotkhrei Kanglagi gate mari mak security force na pungkoi koina ngangnaba order thokhrei Hozike oina de Norris mindona sandokchari ba Manipuri paw matang asa lusinjare mideng tabri ba maya pumna mapu amukana khurumjari